Među 24 filma iz 14 zemalja, tročlani je žiri jednoglasno odlučio da Grand Prix 9. Mediteran Film Festivala u Širokom Brijegu završi u rukama španjolskog dokumentarista Oskara Pereza. Perez je u svojem filmu Krojač zabilježio svakodnevne i neobične situacije imigrantskog života smještene u krugu krojačke radionice. Dramatic story with funny situations, and this is what I think about life. Life is a dramatic thing, plenty of funny moments. Drugu nagradu žirija dobio je hrvatski dvojac Robert Zuber i Tomislav Mršić za film Slučajni sin. Za drugu nagradu smo imali ne znam koliko, 6 kandidata i odlučivali se jedan bolji od drugoga. Na kraju smo dali onome za koga smo mislili da je najviše sebe uložio u taj film. Ja sam pročitao objašnjenje koje je vrlo lijepo reklo da bez obzira na opasnost da uđemo u nešto što može biti jako subjektivno i patetično, da smo Tomislav i ja nekako, pogotovo ja, izdržali i pokušali ostati objektivni. S tom žirijevom odlukom složila se i publika, pa se Zuber u Zagreb vratio s 2 kristalna projektora.